Hello friends, I hate question and answer to wrong me ko shun he. I'll be doing this Q&A in wrong me. I hate dialect to fluent jo mge kumisni I try shun he kum na kabam gong stuck shun na ida do I quit English words kum na English sentences replace shun he. I hope atong pronunciation ta mo ina bear shun pong. With that first question and you consider shun me to what is the gospel? Gospel to be cho. The guy can't Christians when the tan kota ni mo ina ne sometimes to gospel to just say that to John 3:16 the direct explains me naite John 3:16 ko direct refers to me hita lan hita sum de kumis ni aniu gospel hai hita ne sai ta to tlaina aniu hai gospel tong beauty glory kumna thok mita mesu the tlaina to mesu the why because good news the tiny to bad news the consider suni tong the kumna hai tong important sai ta lumang minun ta share su kota good news ta share su kota kaniu ta good news direct ta to good news tong thok mita thain hai ta thai to me kumna bad news ta ne kaniu hai tlaina likely la ni so hai ta kumna so hai ta bad news ta tirai khang the bad news to which I need to hai ta bible ko jaw ne ta old testament ko jaw tha ta to I don't mean if the perfect obey ni mita hai ta disobey should na khitru fall nai kan te kumna ragong tong curse ta gong lo te kan di hu ta kumna ragong ne death ta introduce te Adam and Eve hai physical death na ram kan spiritual death ni nai ne hai ta ragong ko separation ni mita throughout eternity na hai ragong re law ta ni ti lo te Israel to Moses and through still Israel to history kan haute Israel re perfect obedience tingam okay kumna ani tong life ni thai de ani hai perfectly obey ni mita ragong still ani hai tingam okay Romans 3:23 kan sa de mogo ina hai fallen short of the glory of God chute mogo ina hai re pap ta la te kumna ragong tong perfect standard ani hai follow sin hai to re me su kan de hai tong example thai ni to ta khat shooting match hota ani shoot ni hota aim ta tau mak me ta khudre mark the me su kan me hai to kumna ani ne ragong to mark ta tang lo ni me hai ta tang okay kumna bible kan sa de James hota hai ani hai kagoina obation 1 point kones ni fails lo te kagoina bam ko fails lo te hai da kom ani mo ina hai fails lo ton te perfectly lunglom okay tu chu pop tan lo te kum na hai ko tre ani ura gong ton judgment deserves te ragong judgment hai physical ni ton death na ram spiritual death ni te ragong khore eternally ka khore separate chu kan hota kum na hai ta bad news te but still ragong ani ta bad news ko leave slow okay kamai hai good news tilote hai good news hai already old testament khaute Genesis 3 ko tre ragong re if the samita katong seed kamai ro pon lo ni no khoi line ko tre messiah da gon ni kum hai messiah tre serpent tong head the crush ni de samta kum na hai ta Abraham ko tang de Abraham ko tre katong seed ko tre messiah gon ni mita kum na to be a blessing to the nations kum na khoi tre Moses kum Israel but Moses kum na khoi tre hai ta David tong time ko de David ko tre line ko tre Jesu ponte Jesu hai 2000 years ago Palestine Bethlehem ko pon lo tong the ragong ko da sense lo tong de ani tong say khang tre khuita te ta John 3:16 tong message that hai mita for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life ta te hey good news tong thok me that hai mita because good news hai ta bad news tong background for considers with good news tong thok me ta thai ran tong the ta good news hai to because Jesu ro ani tong behalf of the perfect life to live slow the ani hai law ta obey him the come perfectly obey the 1 second na hans ni 1 split second na ni Jesu ro katong father ta disobey shum katong father tong will ta come hai pura fulfill slow the kumna walk shwe khoita kumna hai Galatians kani sa de Galatians 2 khota by the works of the law no one will be justified ani roi Jesu ko lumunga ani rana karam na ragong the place ne sai to hai ta nu thom ge already salo tang the ragong ani to works to re ani roi Jesu ko lumunga kumna ani rana kum ragong tong presence ko ta kum gongam nu de sai ta impossible de kumna Jesu ragong Jesu the sense ne ani to gen mi za kumna ani ta eternally separate chu mo khadre protect chu khang hai ga ani the sense lo ton kumna hai tong Jesu perfectly ani on behalf of the lung lo te obey lo te kumna cross ko thailo de cross ko thailo sai to hai ta kum good news ta because ani roi
pa ani tong pap tong judgment the deserve from it punishment the jishu hota kai lau tong ni he hai ta kai lau na kumna ani re jishu ko lum lau ita kata Lord and Savior kumna confess kumna accept na by faith la lau kani ta kumita ani eternal life na ni kumna hai the good news de he so that aniu hai aniu tong performance kumna aniu tong just ragong ta perfectly aniu re jishu ko lum kum obeyation so ita hai ta ngam tong he so that because jishu already aniu tong behalf of the perfectly obeyation lung lau te and khoi de re ka khau lum lau ita to aniu hai eternal life ta nai ni kumna hai the good news de he so hay anyway bad news the considers down hay tang ta good news the considers so ita to kumita to gospel tong good news tong hay beauty the thok me tele glory ta thai pate I hate anan di sani ta gospel tong to